با عرض سلام و درود می‌کنم خدمت دوستان و عزیزان. با یکی دیگر از نمونه نقشه‌خوانی برقی صنعتی هستیم با شما. یک نمونه دیگر ما گرفتیم، اینجا نمونه روسی است که شاید برای کسانی که مقصد کم زبان انگلیسی با مشکل باشد و یک نقشه روسی را گرفتیم. نقشه‌ای است شیت اداره کنی که انسیش هم فکر میکنم مخففی کانالیزاسیون ناسوس استانسیا است. یعنی کاملا ما هم نمیدونیم لایحه چی است، اما نمونه‌اش ما اینترنت گرفتیم تو که با یکدیگر فقط ما میخوایم اینجا بررسیش کنیم. خب اینجا ورقه است، لیستی چیش هم تیتول نشسته، اینجا گفتگی است کی طراحی کردگی است، سنش هم و اینجا هم گفتگی است که نقشه و صحیفه‌اش اینجا هستن. یک صحیفه یک و منبع وارداتی است. صحیفه 4 هم قسمت مدار قدرتی است. 4 اینجا صحیفه 3 هم است کنترلر است. صحیفه 3 هم کمپانوفش هم در صحیفه 3 جوی گرفتگی است. خب میگه که ابرنچین یا افاده کنیش هست سیخ جمعی فای اینفورمشن من قدر راستی صرفا مرفتیم چی معنی داره و بعد دیگر بررسی میکنیم با کدام شکل. این صحیفه اول. خب صحیفه اول از اینجا یعنی گفتیم ما خطی کنده علاقه میدونیم که بیرون از همین شیت ما، یعنی این قسمت منبعی که وارد میشود از اینجا همون منبع را در نظر داره. اومد این منبع ما اینجا است از 3 تا قسمت، 3 تا فاز است و یک تا زمین فاز. اینجا نیترال هست. نیترال در این قسمت ما داریم برای حالت دیگه و مشخصاتی در اینجا میگه که نمود ناقل ما است PVC است 4x6 شدتی 400 ولت کابلی منبع است. در اینجا اومد با ترمینال XT1 وارد شد. در اینجا هم این نمودی نقشه هم کوردینات در اینجا نیست، اینجا کوردینات گذاشتگی نیست و اینجا هم 2 تا منبع دیگر هم، اینجا منبع دیگر هم منبعی 2 تا سیمی اینجا اگر مشاهده کنیم میگه که PEN از اینجا یعنی زمین پیوست و نیترال ما تا این نقطه را با یک دیگر همراه هم، یعنی هم یک سیمی که آمدگی است هم نیترال است هم زمین پیوست. اینجا علاهیدگی نیست زمین پیوست و نیترال. از اینجا بینیم 2 قسمش دیگه در تاش هم است نیترال و یک دیگرش هم زمین پیوست دیگه است. و همون لایه های کهنه که ما داشتیم قسمت TN این نمود TNC است، یعنی زمین پیوست و نیترال همجوری است. و آمد یکم تجهیزاتی که ما در اینجا داریم با نامی KK1 یعنی KK1 میگه که KK1 در اینجا این ریلی کنترل فاز است، یعنی RKF اینجا گفتگی است ریلی نظارت یا که پیگیری فازها است. اگر جوی فازا اینجا ناسوس ها که هستن اگر میدونیم که یعنی اگر جوی فازایی وصل شود سمت چرخشی وصل میشد و این هم خطرناک است برای اساسا، یعنی کارماشین برعکس میشود که این باعث میشود که کارها ناسوس ما برعکس کار میکنه. خب اینجا یک پیشگفتار، یک بگیم ترغیباتی که اینجا گفتگی است که احتیاط باشید در KK1 L1 L2 و L3 دائما زیر شدت، یعنی زمانی که علاقه از اینجا این منبع را وارد کردگی است در اینجا یکان کلیدی نیست که این KK1 قطع باشد، یعنی برای پیشگیری از این خطر اینجا علاقه گفتگی است که این KK1 دائما زیر شدت است. خب از این قسمت میگه که 3 تا فاز ما خارج میشوند با صحیفه 4، یعنی این صحیفه 4 است. باز ما صحیفه شو بینیم رقم شد. خب این صحیفه 4 است، معلوم است که صحیفه 4 است. این لیست اینجا هم صحیفه هست. صحیفه 4 یعنی 3 فاز ما آمد.
омадагӣ аст мо дар ин қисмат муайян мешавад ки 4 то насос дорем. хоб сефаза омад контактори SF1 2 3 4 пай дар пай KM1 2 3 ва 4 контакторҳо ҳастанд. ҳимояи серборӣ дар инҷо дорем KK2 3 4 ва 5. ман ин нақша фикр мекунам дар нармафзори ҳамон шояд ки ман қадар боэътимод намегӯям дар нармафзори компас электрик тароҳӣ шудагӣ ва инҷа насосҳоро бинем. мегӯяд ки насосҳо ба терминали XT1 инҳо васл шудагӣ ҳастанд. температураҳои 5 6 7 8 инҷо бинем 11 то 14 насоси дигари. хоб инҷо мегӯяд ки насосҳо инҷо дар назар дорад ҳамаша ва инам ишораам яъне берун аз уна дар назар дорад ва дохили ҳамаи насосҳо як теғаи бастаи муҳофизаки ҳароратӣ аст. як намуди муҳофизакҳо ҳастанд дохили насосҳо гузошта мешаванд. баъзан насосҳоро мебинем ки ғайр аз симои қудратӣ боз ду сими дигар изофаӣ доранд ки симои борик ҳастанд ва онам теғаи бастаи ҳана ҳамин ҳимоя аз ҳарорат аст. ин дохили худи насос ҷойгир аст ва ҳарорати дохили насоса дар сурате ки ҳарорати дохили насос аст ҳамон ҳарорати зиёдӣ агар ҳарорати хатарнок агар убур кунад ин таркиш мекунад ва ин қисмат тамина аз ҳамин ҷиҳат мо метавонем аллакай мушоҳида кунем ки насос аз ҳадди баъд зиёд гарм шудагӣ аст ва насоса қатъ мекунад. замоне ки KK2 яъне ҳимояи серборӣ мо шояд ки кор накунад ягон мушкилӣ бошад дар ин қисмат. ин ҳимояи дуюм дараҷа аст ки насос аз ҳарорати зиёд ҳимоя мекунад ва инҷо мегӯяд ки ҳамин симо TB1 TB2 рафтагӣ аст ба терминали XT1 рақами 19 яъне M1 TB1 TB2 мегӯяд. инҷа мебинем ки ино ба кадом қисмат баъд ворид мешавад. яъне 3 то насос дар инҷа мо дорем аз манбаи сефаза ва инҷом 2 то ино як фаза ҳастанд. як тош инҷо яъне мо он розеткое ки ҳастанд як фаза истифода шудагӣ ҳастанд. дар инҷо дутаи дигар дохили шитам ҷойгир будааст ва ин қисматам мушаххасоти ҳамон ифодо ҳастанд обозначение яъне ҳамоно ва камилан яъне он чиза ифода мекунад ва параметрҳошон дар инҷо аллакай. хоб мо якта манбаи аз ин SF6 мо якта манбаи чира гирифтем як фаза гирифтем так фаза аз инҷо гирифтем мебинем ки куҷо мегӯяд ки саҳифаи 5 меравад ин чиз ва ин қисматам дигар инҷо ягон саҳифа нест яъне дар инҷо омад ва комилан сефазаи мо қарчи дигар мо мадори қудрат надорем. дар мадори қудрати мо танҳо ҳамин 4 то насос будааст ва мерем мадори фармон яъне занҷири фармони мо ки дар саҳифаи 5 аст. ин саҳифаи 4 накунем саҳифаи 5 ҳамон дуэле ки буд яъне ҳамин мо бораш васл кунем аз инҷо мегӯяд ки ман аз инҷо мерам ва инҷа ба ин қисмат. хоб иншам нейтралшам аст. яъне инҷа бинед бархилофи гуфтем стандарти IEC ин агар нақшаи кӯҳнаи шӯравиро мушоҳида кунем асосан ба ҳамин шакл тароҳӣ мешуданд яъне мисли ҳамони стандарти нема яъне аз тарафи чап ба рост на мисли ҳозин стандарте ки ҳозир дар IEC аст аз боло ба поён ино ҳам аз чап ба рост тароҳӣ шудагӣ ин қисмат фаз ин қисмат нейтрал. сараввал фази мо убур мекунад аз теғаи KK1 мо гуфтем чи яъне ҳимоя аст пайгири фазо буд яъне якумин аз ин қисмат яъне замоне ки ин кор накунад боқӣ ҳама идоракунӣ инҳо комилан бемаънӣ яъне қатъ мешавад ягон идоракунӣ ба анҷом намерасад. хоб аз инҷо омад фазаи мо ду қисмат шуд масираш. як масираш омад ба воситаи навиштагӣ аз инҷо авторучной яъне автоматию ручной ва баъдишам ҳозир мо якташа комилан баррасӣ мекунем 4 тои дигарашам ба ҳамин шакл кор мекунем. инҷо KM1 аст. KM1 контактори насоси якум аст.
контактор насоси якум мегӯяд ки КК2 ҳимоя серборӣ буд, яъне ин қисмат буд КК2 аст якум, яъне ҳимоя серборӣ дар ин қисмат гузоштагиаст, қисмати нейтрал. пешниҳод мекунам ки доиман кӯшиш кунем ки ҳимояи сербориро мо дар қисмати нейтрал ҷойгир накунем, чунки замоне мешавад ки ин як таҷрибавӣ аст, замоне мешавад ки мо нейтрали худмон бо дар ин нақшам гуфтагӣ аст ки нейтрал заминпайваст якҷоянд. фарз кунем яъне ҳамин қисмат аз ин нуқта аллакай ягон ҷо бо нейтрал ба ҳамун танаи шид пайваст мешавад баъд аз ҳимояи серборӣ. ба ҳимояи серборӣ мо кор мекунад, аммо контактор қатъ намекунад. Ин хатарнок аст замоне ки мо дар нейтрал ҳамин ҳимояи сербориро ҷойгир. ин баҳси мо аллакай дар ин қисса якам васеъ, аммо ина мехоҳам ки доиман пешниҳод кунам, доим ин қисмат дар қисмати фаза бояд бошад, яъне нейтрал мо ниёз надорем, доиман бояд мустақиман нейтрал бояд ба тарафи дигари контактор васл шавад. хуб, контактори КМ1 замони васл буд, яъне ин КМ1 А1 А2 як чироғи дигарам фурӯзон мешавад ки насоси фалон насоси мо роҳандозӣ шудагӣ аст. ва як қисмати дигаре ки инҷо ҳаст гуфтагӣ будем М1 TB2 М1 TB1 инҷо, яъне ин тиғаи баста меояд ба инҷа, як тиғаи бастаи дигар мо доштем, агар дар хотир бошад инҷо, яъне аз ҳимояе ки дар дохили худи насос буд гуфтем, ҳамун М1 TB1 TB2-ро дар назар дорад, яъне ҳамун аст, яъне тиғаи бастаи омад ба тиғаи бастаи ба ин, яъне баъд, яъне ин қисмат агар дуруст бошад, хуб нейтрал то КМ1 васл аст, яъне ин қисмат доиман васл, доиман не то замоне ки ин қисмат дуруст бошад. хуб, то инҷош маълум ки А1 аз нейтрал манбаъ мегирад замоне ки ҳимояи серборӣ кор накарда бошад ва ҳимояи муҳофиза ки дохили насос ҳам дуруст бошад, ин қисмат аллакай васл мешавад. хуб, аз ин қисмат мо инҷо гуфтем ду фаз тақсим шудагӣ аст. Як қисматш омадагӣ аст ба Q1B Q1A, инро мебинем Q1A Q1B чӣ аст. хуб, ва як таи дигараш ҳам аз ин қисмат омадагӣ аст бо калиди гардони ҳамун селектор свич ки переключатели ручной режим, яъне мо агар ин қисматро истифода кунем ба ин қисматан метавонем контакторро ба таври дастӣ ина чӣ кунем, роҳандозӣ кунем. мо як қисмати шита бинем то ки шумо беҳтар аввал оиди шит фаҳмем. яъне инҷа сета чароғе ки дорем, ин насоси якум аст, ин насоси дуюм, насоси сеюм, насоси чорум ба тариқи дастӣ аст ва ин қисматам қисмати дастӣ ёки автоматӣ аст ва якта қисмати дигар дорем, навиштагӣ аст гурӯҳишо. гурӯҳӣ яъне мо ду то дигар иловатан бояд дар инҷо дошта бошем калидои гардон, яъне ино чӣ чиза ифода мекунанд, мо ҳозир инора мебинем. яктош ҳамин аст, яъне SA8, якташ ҳамин аст, инҷо номуш ҳам аст, номуш нест, SA8 чатер режим ручной или автомат. инҷо мо сараввал калида дар бахши дастӣ ёки автоматӣ мегузорем, баъдашам мисол метавонем ки дастиро анҷом диҳем, яъне ин барои хотири ҳимоя мондагиаст ки замоне ба таври автоматӣ кор мекунад, мо аз тариқи дастӣ уна васл қатъ накунем, чунки шояд ки мо аз тарафи замоне ки автоматӣ кор мекунад вай хомӯш аст, мо ба таври дастӣ вай васл мекунем. ин барои ҳимояи он мондагӣ аст. ҳозир ина меёбем, яъне ин қисмат аст, ин қисмат ана ин яктаи дигарашам ин аст. SA5 нест, якташ ҳамин ҷост, SA8, мо дигариш дар инҷо муайян нест, яъне мо аз инҷо интихоб мекунем ки автоматӣ бошад ёки дастӣ. хай ин қисматаш маълум аст ки агар ин васл бошад мо метавонем ки дастӣ амал кунем, агар ин васл набошад аз ин қисмат мо автоматӣ ба воситаи ин қисмат аз PLC сигнал мегирем
این معلوم است Q1B Q1A این از PLC است. خب این چیز برای ما مهم نیست که M1 یعنی وصل می شود با این اگر این SI8 اگر کلید گردانی که رجه اتوماتی اگر قد باشد این قسمت اگر دستی باشد از این قسمت ما میتونیم اونا راه اندازی کنیم و اما KM1 اساسا از PLC حاضر میبینیم از PLC منبع میگیرد. اینش هم از KM2 هم از خروجی دوم KM3 از خروجی سیم KM4 هم از خروجی چهار و با تدریجا در هر چهار اینها است یک کلیدی گردانی دستی یعنی ما هم از PLC میگیریم و هم از دستی اینجا خروجیش ببینیم Q1A و B اینم Q2 A و B 3 4 یعنی 4 تا ناسوس ما در این قسمت وصل هستند و خروجی یک خروجی دیگری که در اینجا استفاده شدگی است برای چراغ است H1B HL8 یعنی زمانی که این خروجی قد میشد اینجا هم یک تا آجید یک تا هم بیوزر است همون زنگویی که یکم داخل پیرسی حتما یکم برنامه هست زمانی که یکم منطقه هم نوشته گشتگی است یکم کوری که میشود در اون کوری خطرناک از این قسمت روشن میشد و صدا هم میدید که این حالت صدا میرسه. این قسمتی PLC است یعنی PLC را بینیم ورودی خروجش هم اینجا ifade کردگی است میگه که چهار خروجیش خیلی اینجا معلوم شد که ناسوس هستن و دو ورودیش هم میبینیم ورودی یکم است این از همون کلید شیناور است اینجا کلید شیناور SI6 است که با ورودی یکم یعنی ما دو تا کلید شیناور در اینجا داریم KM1 KM2 KM3 هم تیغاش گرفتگی است یعنی زمانی که کانتاکتور را وصل میکند و میبیند که در حقیقتا وصل است و ورودیش هم با PLC وارد میکنه که یعنی کانتاکتور KM1 الان فعال است KM1 KM2 KM3 و KM4 تا اینجا و این هم کلیدی بود کلیدی دستی و اتوماتی کلیدی گروهی که در اونجا دیدیمش آواریا این SP1 ما در اینجا شاید که بالای چین یک کلیدی استراری داریم در کجایی که از بالایش اینجا نیست اما در نقشه کجاش بود ما کلیدی استراری نمیدونم در این PLC گفتگی است که کلید استراری داریم در ورودیش اما در اینجا نشان دادگی است SP1 این کلید استراری نیست این پروس آواریا یعنی این شستی است زمانی که یکون آواریا میشد این یعنی این سیگنالیزاسیون همون وجود خطر وصل میشه و برای همون ریست کردن یعنی از این دکمه استفاده میکنیم یعنی تدریجا ورودیش یک تا ورودی داریم سطح یکم سطح دوم یعنی اینجا اگر ما مشاهده کنیم دو تا سطح هست فکر میکنیم دو تا سطح هست برای همون نظارت همون سطح آب است سطح یکم اگر وصل باشد شاید که دو تا ناسوس راه اندازی میشد سطح دوم اگر باشد برای یاردن ناسوس‌های دیگر دو تا ناسوس دیگر راه اندازی میشد یعنی تقریبا به همین شکل شاید که باشد و اینجا هم یک سطح دیگر هم هست سطح استراری است شاید یک تا اینجا SI10 هم یک ورودی دیگر است این هم سطح است یعنی همون کلید شیناور است که زمانی سیگنال اگر وارد نه با ورودی E10 شاید که این سطحی همون صدموی که از که این خروجی ها حتما ناسوس را قطع میکنه و خروجی ها را فروزان میکنه. خب این نقشه همون بیرونه شیت هست اینجا گفتگی است نقشه بیرونه شد. خب در اینجا روی خط همون تجهیزات ها هستن همشون کاملا روی خطشون هم هست اینجا ایفاده شون هم هست چی چیز ایفاده میکنن اینجا هم گفتگی است که W1 سیما است W1 W3 یعنی این سیما ما از کجا میومید کدام سیم با کدام بزرگی کندن اینجا هستن سیماشون یعنی مشاهده داشته باشید W3 5 7 اینجا هستن از اول بینیم کجا بو هست W1 که ما اینجا از میگه که
4/6 PVC است. یعنی سیما در اینجا نوشتگی هستن کدام سیم هستن. این 4 6 8 همش هم مصدری آخری نقشه هم گفتگی است که یعنی همون سیمای ما کدام نمود سیم هستن گفتگی است مشخص. قسمت هم نقشه ترمینالیش هست. ترمینال گفتگی است. ترمینالش رقمش هم گفتگی است. یعنی کاملا هم ما میبینیم که اینجا W1 منبع بود. این اساسی یکم میگه که W2 4/2.5 بروشی کندلنگیش از W3 هم به همین شکل هر 4 مسوس هم به همین شکل. خب اینجا هم دو تا کلید سطح بودن. کلید شیناور 102/075 میلیمتر است. خب باز چی داشتیم در اینجا؟ ترمینال دیگر هم هست. یعنی دو تا کلید دیگر سطح هم است. یک تا هم مجری خطر که بیرون است. شاید که از شید بیرون است برای همین در ترمینال وصل میشه. I7 و SA. این بود یک نمونه دیگری از نقشه آخرش هم بود است که یک تا سیگنال های PLC یعنی PLC را در نظر دارد که میگه که ورودی و خروجی هاش یعنی ورودی ها را بینیم اینجا E1 E2 E3 E4 E5 تا به E10 11 12 آمدگی است. چی چیز ایفاده میکنه؟ چی وصل است در اینجا گفتگی است. یعنی ورودی و خروجی PLC را در اینجا بررسی کردگی است. این بود یکی از دیگر نمونه های نقشه های صنعتی برای شیتی KNC یعنی کنترل سطحی همون حوبی فاضلاب از کانالیزاسیون است. این هم یک نمونه دیگر هم بود تا که واحد نقشه خوانی شما آسان‌تر باشد و دقیق‌تر شما این چیز را بررسی کنید. ما کوشش میکنیم نقشه های کلانتر هم پیشنهاد کنیم تا که نقشه خوانی شما خیلی آموزش گیرید در این بخش تا که مهمترین بخشی که در بخش صنعت نه تنها بخش صنعت همین برخ است شما نقشه خوانی را اگر دونید دیگر همه چیزش هم آسان میشود برای کار کردن.